Ti Masakbayan. Ita papagayam. Isagot mi kada kayo ti umuna seryetay with alawas anapauwan. Naikari. Tito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Uy, talaga na ipaspas na kmuti agtrabaho. When lito, gayam, agawid akidje probinsya inton Sabado. Saan ka kadiya sumurot? Saan? Tapay. Nabaya kadi ka nagawawid da. Daslatan apat patuludam datatan witi kwarta. No gawid akidje probinsya. Sigurado sumurot ni Carla. Ay. Tas labasol ko dayto na pasamakan ka, Roman. Kayari gamitan tinay tangkal. Lito. Wain. Basol ko. Tanu di ka po kanyak. Saan ka kumaydiya na kadanong diti syudad? Tap not working student? Namti pagsayatan na. Nagbalidi ka. Kitaham. At dan ka ni tinatalgad at trabaho. Kat daytati pagsayatan na. Taban. At damanin impaw it ni Manong Roman. Hey, dayta lagi pau etel aramiden na. Adi matagawid. Makumiti trabaho na tatan. Agbakasyon to hanulata. Wun ingam nabayagan na sana nagawid. Bay anyulatan tatan. Sa bagay. Hangam ban manupay nga umawag. Tinasken nasayati kasasad na ije syudad tatan. Wun matkit di Rumarak tatang. Ina makichanda. Tanagsweldoak ija opisina apagpapaaya. Makamuhan. Amumwitan no anya ti jakaya tashida oin. Sige tatang. Rumarak na rudun. Tunggal umay kami aglabadi ti karayan. Malagit ko laktan ni Ruman. Seafood High School. Nasilat kami titunggal maysa. Aging ka, anagayan ayat kami. Stella, umay ka na. Nakamapidal ka magkakadita ayang kibato. Saan nata mailiw kanya ni Roman? Oy, anyamanin ti pampalunutam. Unyog paiso. Kumusta nata itan ni Roman? Ay, nabayag asaan anagaw awi dito lugar tayo Napanagkulay di syudad. Iti nakagraduar. Nakastruck iti pagtrabaho ni Jai. Kitsipod ditan sahanan anagaw awid. Ta siguro makumikum iti trabaho na. Sali, patpataludan na laangin dananan na iti kwartan. Katnuks na magawid. Saan kami pa mo kapagsarita iti napaot? Kaputagdardaras iti panagsublina iti syudada. Iti laangon cellphone ti pagsalitaan mi. Ngam na datuma, jak pa'y makontak. Kat manuabulanin adikam nakapagsarita iti cellphone. Makumikum na unay iso maawan oras naken ka. Ay ayatin nakpaingata ni Rumat. Isulaan ti makasumbat iti dayta Estella. Ala, ituloy tan taglaba tapang makaawid tan Estella. O sige. Ipalpas kan ti lalabaan ka. At dayta, nalpas tan anaglaba, patudtudan ta dagiti linabantan, tapno nalaglagan na awitan. Wan sali, mas naawak lamin kun Kristela, pakay kayat mga umay taglaba titul karayan. Sa bagay, kay kayat ko dito'y analaklakat at gaw-gaw, kun nadalus mati danum. Wan. Sana bali at nadalus ti damin diti karayan. Winaw. Idiadda tayo pa'y lang iti high school. Kanayan kami nga umay diti kani Roman. Umay kami aglapatong kasabato. At tintinulong kami. Iso ti man bagkat kadagiti linabaan mi. Wano saan? Ibilag mi dagiti linabaan mi. Katagawit kam talaw, inton mamagaan. Wan. Kasta kayo idi, da kayo laktan te agkuy-kuyo.
naragsak kami ti ngam ita. Awanan, linipat na ko ni Roman, at tangatan sa bali akaayan ayat na. Nalapit akasta, no adan sa bali akayan ayat na, apay narug asaan anak i-break ka. Sali, iti kastal, saan kan ahanayon na agpampanunod, no ay ayatan na kanatapay wano sa hanyan. Kayat ko sarungkaran ni Romani di syutahat. Han? Kayat ko ama umuhan no anya tigapuna, saan na ko awit iti probinsya. Amon ka diti ayan na. Nasaw na iti kanya tetras na. Adakan ka date na. Num ibagam no ka ano asap mo ritakto. Ayat ko matan pasyal igay syudad. Estela, apay ka di akas lakanayon na dapampanunutaham, at daka di sakit mo, awan, nanang, at daka di parikod iti pagpapaayam na opisina. Awan, nanang, apay ngarod akas lawan gaganay gayam, sandaklatanay kan kanu, nanang, basta ipasiguradong kanyak na awan parikot mo. Awan parikot ko, nanang. Alaga road, rumarakon, ta isursur ko dagiti natang alakok. Inkay manin aglako, ay na anak ko, bay anak lata. Agsakitak no daklaan diti balay, sigay, inako. Oy, turot siya, umay ka dito'y. Gumatanak itilako, ay umayan. Ay na, hihihi. Nagsiksiniduro siya nakasusun itilabana. Kapuros dagito'y lakop, sebyo. Okra, tarong, kamates, kan bungat paria. Hihihihihihihihi. Nananat. Gumhatani kakade wano umis isam kalata naman kitke takanyak. Hay. No apay ngamin asaan adatati na ikari iti tunggal maysa. Durotya nanata. Anya kadit sa sibiyaw. Kitnuyin suhat na kidiagayan ayat tapaylaen. Gumatang kakade wano saan. Ay wan. Gumatana, ay gumatangkad tay nakon, di ka manaktak, gatahang agamin talahu manurayat mau, manuamin tibayat na tagatanak ta. Ibagam, tulot siya. Ay, nagatang amin alakok, angam tak masuruna, anya tipakasurunan niyo nanan, itintutan alako amin anatan niyo, Ginol peit ni sebio. Ha? Mi tata sebio? Wern? Ha? Masurunak iti day jatao. Nukat agsabat ti dalad me. Ipalagit na latati na palabhas. Naagayan ayat kayo iti. Win na road. Isad mo takasta ibisibibiyag payday di asawa na. Ngem itan anabalo. Kanayo nakastat ibagbaga na kanyak. Nahanan, no apay ka na, asaan ada kami tinaikaray. Saan nyo latan na italtalak ni Tata Sebio, nanan, nalain lamang sa kinday jay. Hay, saan nyo agurguraan? Tamatitiada kaguran ha? Saan anatalina ay tipanunod? Saan kumatkit di aguraan anak ko? Day tala ang patalaga amasuru na kunkwana. Inti plan ka iti kape. At to'y, agyaman na ka live. Nagagit ka unay. Break time han. Naskinepal paskuriter aramite. Ay, awan pa'y panawin tan nagdate. Trabaho latat dati panunot mo. Ala, aday wan na pelay. Tapno sana kamasingay. Okay. Sige. Panawan ka pa dito'y.
Papa, kaya't kung magkalaysa kaming kaniruman, anya, at kalaysa kayo, napagsaritaan yu kantin de tabanag, saan pa'y, Papa? Kaya't ko ada kayo timangisingasing kankwana, at dagadi nasaunakin ka maipapaniti de tabanag, awan pa'y, Papa? Nukasta, uraya may singasing na, di ka gapura. Ngam Papa, ay ayat at niruman, kitsak kayat amagaw ti sabani. Iso hayat kung nagkalaysa kamin, uraya may suti manisingasing iti panagkalaysa yu. Di ka gapura, iha. O kasi nung, agpasyo dadaintan bigan, wan sali. Sige, nakasaganak maten, agfrestip ta. Tapno masapsapa ang makadanan tayo di syudad, sige. Agyaman na, tadaka kadwag, okay laan, takayat kumitan pasyav, italamanin ang makapasyarak no kaskasano. Agyaman manen salihi, hay, ayat at talagdan, agasan daytan, naglunkan tapnula ang adaramatab na pasyudad, tapno sigurado sa anak amawanan ijay, namru na hakotadaka kadwag, di kaddanan, at damat kwartak, share taan, narigat mat asikalaan tagasgastos, asike, agyaman manan, takuyugan na magpasyudad. Sige, agkapay nga road anak ko, sakbay at agasabli salay, agyaman nanan, pim agad-adnat kayo ije syudad, ah? Wananan. Ti kwartayo, amangat namat nagyo, wud no maduhut matkitday, wananan. Anak, talaga ka day, akaayan ayat mo niruman? Oh, wananan. Ay, sapay kasurun ko, te Amanda. Ha, sana balin at yang ay ti mabalin ko, no iso ti kayat mo. Ay sapay ko mangarod, tamasara kanyo ti ayan na, sapay ko nanan, basta agad anad kayo, anak ko. Ruman, rumwal tayong tanpigahan. Sana bali, tawan sa tayo ijo opisina. Intag pa siya. Nabayagan adita nakapagkuyo garin mo na, trabaho latan te day ti panunot mo. Sige, ti matumpal. Agyaman na hak. Ay, kamaudyanan na, agdi tamatlaangan. Patgan ka, sana bali, tawan sa tayo ti trabaho. No mabalin la kung mga bakasyon ta. Bakasyon, wun, ijelu kariyum. San pala na itay. Kahit ko makita ti lugar yun, nakurapay lang te dapat nagbiag mi di probinsya. Pamanga nagbabawi ka lang na mapantay jay. Oh, di agyanta iti hotel? Anya? Wen, Roman. Ag na ita iti hotel kabayatan ti panagbakasyon ta iti lugar yun. San pinay Dumtan to ti panawan. O sige. Bastag bakasyon tanto iti lugar yun ha. Ikarim da ita, Roman. Esanyo, nakadanon tan dito syudad. Mangsapal tayo ti mabalinda pagyanan, kabayatan ti katata dito eh. Sige, oray di nalakalaan. Sige kabailan kabayatan ti rentana. O sige. Siya kung ti makamu iti abang ti pagnaudan ta. Sana bali, tatuang halto laang katata iti syudad. Sapay kumangan ta masalakam taniruman. Sige. Nobisino. O sige. Mangkita ta iti mabalinta apalanan. Ay. Anya matanda ito'y restaurant we mayanta. Apay asal aklas restaurant tinapalantan. Bito'y talatan.
Ay, tingnan, kuripot ka talaga. Sige mo, awan na nyaman na, no dito'y tamangan. O sige, agora bel tani ti kanenta. Sige man lang, no? Kas na naimas day ti inordal taan. Malah mga tarudan. Naimas. Stella. Oh, anya ti nakitam, kumita ka iti kanawan mo, nulikat patla. Oh, siging kagong, nagbe, okay. Nakono, miruman, naming ko, niruman day chay, sali, kuna ket na ismo. Asino mo tayo kadwan amang mga nikan, sali. Maawatak akaayan ayat na day chay, atimarami. Nakadlaw iti garaw di babae. Init kan na may iti sidaw di plato ti babae. Sali, mabitahan. Ano taramido, ayat ko apun kuno ni rumanday chay. Oh, at to'y pa iti sitaan. Ikakunday ta platom, ha? Gusto napsugahan. Excuse me. Hello. Si kakada ni Jimmy. Misali. Padwap. Anya Jimmy ti bagbaga, miss. Roman tinagan na. Sana Jimmy. Sorry. Kunak na si ka ni Jimmy. Namin, kaing ingas mo ti kayan ayat ti best friend ko. Abaywan na kamin. Awan babayin mo, Disturbo kahit panagan mi. Sorry, miss. Napintas na huma. Nagpus ko launay day ta make up mo. Sige, bye-bye. Nita. Kunablan asino day ja babae? Kasla tinong panak itikas dyan sa una. Paiman. Ikak man itipagnak man na. Mabit lang roman ha. Asit gat day ja babae. Timakta ka maten. Dito'y kalay nyo sa syakon ti makisalitay ti day ja babae. Jak maguston timbaganakan ka. Anya teramidom kan kwana? Basta dito'y kalay. Ta syakon ti makamukan kwana. Umasitel din dito'y ayan panyerum. Sali. Ate, napaso. Jak minam namat kat dayo diti syudat. Tumek na. Amon kadino ape nga dafami diti syudat. May saman pa digan sumoy. At then disok ititugo mo holy kite. Pilutan tuwinton mo kaya. Rumay na siya. De kadwam ababae. Asino de chay. Anya ti pagpanagan ti panagsabat ti dalan daruman ken estela. Gagayem, di liwayan na dinggen ti tuloy ti seryeta iti alawas anapawan. Naikari, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPDC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoing estasyon. Agyaman kami itin kay panantarabay. Ti napalabas sigud na gayan ayat day Stella ken Roman iti adada pailaan iti high school. Nagpasyudad ni Roman tapmat working student iti napanan na syudad. Nakalpas ken naddaan iti trabaho, nagpasyudad mat day Stella ken Sally. Tapno mapanda iti address ni Roman iti nasawa syudad. Iti man mananda iti mais restaurant, nakita da ni Roman. Ita dadayam. Tengan titulo iti seryeta iti alawas anapalwan. Naikari, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Jak minam namat katayo dito syudad. Roba. Rumea. Among kadino ape nga dakan ito ti syudad?
At then disupiti to go more calling quite. Pidutan to intum dumakaya. Roman. Ijay ka doon ang babae. Kasino day chay. Sige. Inhon. Pag-wish ka. Son, di na kami nakinasarita ni Roman ka. Son, pagkakanit ka lang. Happy, di na kami nakinasarita ni Roman. Akas la di na haam-amu. Remotan dito ay. Mabitahan. Ipasupot ko daditin makan. Sayang mo. Ang unakan igiruan. Sumaruno aton. Anya tiyan ba gamit itay babae? Dari more than pitu restaurant. Pinabay na. Kan imbaga karo more than dito restaurant. Oh. Kasta gaya mo? Among kadi? Naragsaka. Gapo tapi na ba inam kay babae? Tati gapo itiday ka? Ada ama in love kan ka Roman? Hala. Ibusan tanti kanenta. Taro morta matenditoy. Okay. Get mapantay ti moan. Ado ti kaya pogatanan. Saan agawitan. Kaya kontebi na na. Ha? Into namin saan ti papantay ti moan. Okay. Sikati matumpal, Roman. At tumpal na kiti kayat mo. Gapo ta ay ayapen ka. Anya day tuyan ano pasam? Nana, relax mo tiritinam. Tanya, itay kapay ngadsan sani. Magsablita ni J. Province, sani. Maglugan tan iti bahas na mapani sa lugan tayo. San, yaramidam, ag-relax ka na. Tamang kita, iti mabalinta pagdagusan. Itulog na gawid ta, adi mo ba'y nakasarita ni Roman? Yam sali, sayang di ka data dito'y syudad, nudi tay ang saritakin ni Roman. Aday kang, adatan di kita gustan. Sali, ala, agin na natapay. Awan gayam, adda inted ni Roman a calling kahit na, kaya't mo hadita awaga. Saan man, niyam intun rabi ilaanyan, dan itang, ang mga no kaduan na pailaan tay babae a kaduan na amang mga igelas tang ra. Hunak nudi kan umasideg durot chat, pinayapaya nakmut di masidegak. Wanya, gumatang ka itinatang alako, nagbintas kalata durot chat. Nita mangruge kamanen ako naksebyo. Put no matimbaga ka. Ala, mangke takakik den itigatan sige, gulpiek amen. Sigurado ka, kitwen? Amum namin durot siya. Saan akon amanaga ni ita? Pasig anatan itahan tisitsida Agsidak itikarnay, nimsad paminsan laeng. Alangarudoin. Gatanam amin ang dagito'y lakok anatan. 600 amin tibayad na, ay katuna. Ariglado durotsa, gulpiay. Ay ka pagyamanak hihihihihihi. Nagpintas ka pailahan durotsa. Mabalin ka diti agarem, ay sumartang kaman. Wanya. Mansukel kahaday. Window yugmut tibayat dagito'y lako. Wain, mabitlahan ka di. Di ka agungay. Taumadula en tikuretre ditamuging mo. Na, ala. Uray nakbiyay. Tay nak ala en ti ibayad kao. Naimbag na orasyon na nadurot siya. Dahayo magkain ti masabat ko. Nagaponyo. Naggapu ak ite balayo. Ginulpen itatang mo dagitilakok anatan. Di nasaya at nana. Ay bagbaga am manditatang mo. Tadi nakun sutelon.
masuro na kamang dindungag. Ha? Anyat imbaga nakatahayo na, ay basta baga amnitatang mo, tadi na kun sutelan pai. O sige na, bayan yo, ta ibagaktukun kwa na daytana sa uyo. Rabiin ruman, nabanda ka tadi tu debusko. Ang mga nusap-sapulan na kantikayan ayat mo, inawagaf ni Carla. Imbagat na dat iti dagustigayam ko. Nyamjak imbaga dito dagus mo. Hay, nakasarak kan iti babaya mantangal iti tanid mo, pare. Lito. Ano mabure ka? Anya ka diti gagaram, tay may ka dito dagusko. Des tayo lakan sali. Abdada dito syudad. Ha? Abdada dito eh? Tasano amum, nakita kita iti restaurant anamanan mikin Carla. Anya? Bekat, tasano itan. Mariribuhan ha, Lito. Ne, andawag ko. Mabitlan tesang bata. Oh, Estela, kayat nakakano hasarita ni Roman. Jak kayat akasarita. Roman, medyo maditirik na ni Stella. Iso adi na hayat ti makisarita ken ka. Ibagam sa dino tayan yuita. Tomayak di tayan yuita na klein. Ha, parna simsali. Ibagam sa dino kayan yun. Sige, dum nagkata ibaga, Roman. Papa, awan pa ni Roman, saan pa si Montbird? Sa dino kadit imbaga na ken ka papanan na. Iti dagusti may sa gayam na. Iha, sumanput tunap ta. Nyam, papa, raya masumanput. Jak makait na. Tasan pa si manput ni Roman. Inkagat iti silid mo, tamaturu kam. Saan, papa? Oraya kasumanput ni Roman? Dito'y tapala ang luwar. Bayan ta day Stella kan Roman yaksarita. Kumusta ka magten dito? At paita kayo kin ni Roman anad baliging in may diti syudad. At paita kayo anak ka adal. Husto ka. Amom ka di, no asino tinampadal kada kami? Asino? Ti ama ni Carla. Koyla? Ti babayan nakita yu akadwa ni Roman iti restaurant. Anya? Napo iti utan na naimbag anakam kanidun so tero. Tinutupan na di panagayat ni Carla kankwana. Anya? Ay, kastadayam. Jak maawatan. Ilaw-lawag mong humalito. Nakastra kami iti skincare store ni Dun Sotero. Inalada kami at tagabagkat. Ken, doon niya pa trabaho ti patrabaho da kata kami. Timulong kami naglako, ken aminen. Kaskatukad ti panagaw dalmi. Kustagayam. Nasintot ni Dun Sotero. Awan makunami, ken managtulong pay. Sanlada kami ti tinuluman na. Nudikat aduda. Kastagayam. Nasingput dayta dun. Nyamjay anak na, kaslasan ang nasingput. Nasingput ni Carla. Awan makunakan kwa na. Dayta laeng. Tanwan yat ibagaw na. Naska nagtumpal kami. Isu dayam tinampaadal kadahayukin ni Roman. Wen zali. Isunay tata nakalpas kami. Nagtrabaho kami ni tinegosyo ni Dun Sotero. Sa nabalay, takdamutan sildumi, nyam tiparikot itan, tinutupanin ni Roman ni Carla. Katgapoy ti dayta, saan na nagaw-awit ni Roman ni lugar tayo? Pau itan na lang iti kwarta, datatan kantikabsat na. Anyan? Nakasaysaya at ni Dun Sotero kada kami apinagadal na idi. Nangrunak ni Ramon. Ni Ramon ti paborito na kada kami apinagadal na. Dayta ti rason. No apay adya ko naliklikan ni Carla. Pakawanin na kistela. Dagitik text ko ka.
dagiti awang kukid. Apayati mo sumbatan, gapot kanayo na nakabantay ni Kailay. Kanayo na nalaan ti cellphone ko. Tapno kita inay, no asino dagiti nakatext, ken nakasarita kiti cellphone ko. Sige. Mawat akong ti amin. No kastanrod. Kayat ko waswasin tan ti amin kadet. Istelay. Pagyamanak ta nasarakan da ka tahagos. Ket namok ti kinaput no. Sige. Awan mabalin ko. No sana kun ngayayatan. Waswasan tan ti amin kadata. Istelay. At di na ko pahin. Gaputad at masagsataan. Tet papawanan na kastelay. Ibagakin katiput na. At sikalat patay ayata was doon. Napasan ti amin kadadaruman. Ang sabli kami ninja lugar tayo. Kat ikarigatan kan alipat. Nukasta. Winas was ni stelatayan ayatiyo. Jot mapapalaw. Nukastati naramid na. Ngab, nasakit lito. Nasaktan ka. Well, kasladyo kaya tawaswasan na tayo na hatmi. Ngamawan mabalin ko. Gaputa basol kumtlain. Gaputay ayatan na kaunay ni stela. Impamuspusan na ti umay dadito'y syudad. Tapno sa pulan na ka. Kaya't na amwan ti kasasaad mo. Ket nasayat mat, tanagsabat at agusti dalan yo. Lito. Andayo anapin pintas ni Stella, ngam ni Carla. Joklat na may lipat lito. Ay ayat aklata ni Stella. Hay, kasanong maruditan? Winaswas ni Stella tayo nahat mi. Ket irespetok tay. Gaputan habasol akin kwa Yam kasta kadilatan. Dakil tiwutan kwa na imbaganakam kinitun sutera. Uray siyak. Isungar ngagtrab-trabaho tayo ti kompanyana. Namsikati paborito na. Tay ayatan na kanamin ni Carlang anak na. Lito. Hay. Parikot itanday ta, Roman. Kasanwit anday ta. Kayan ayat mo ni Carla. Nem sabalit ya dadita puso ma. Wah. Nem sakpay nagbabawi ka iti undi na. At panunod ka pa yan bag. Lito. Wala. Bumaba akong diti kotsem. Aglayon kang agawid. Ta mga nor-urayin na kan ni Carla. Sa dino tila panam. Apay nga itakalaan asin mangpahan. Iti daguste kayem ko. Nagsasarita hamilaing. Jack kaya tikastan na aramida. Awan dakas na inaramid ko, pala. Oray pay. Mani po dita. Jakon kayat arumwar ka itirabi. Norumwar ka man. Naskan akadwanak. Anya. Asino ka diagayem mo tinapanam? Nilito. Kasalitak to nilito intun bigat. Damagkan kwan, nuput no anapan ka ije ayan na ita arabi. Kala, anya pi amuak. Amang ano damot sa bali, anapanam. Ala, inkaniti silid mo, tay nakmutan maturog. Sibyo, imayak takayat kakasarita may papan ka niruman. Ay, kunak no may papan ka dakati pagsaritaan tahaduro siya. Apay ka day asan anagaw awid niruman. Gaputasan na kanu amapanawan ti trabaho na. Kasta ka day. Amung ka day anapan ti andak ko ijay syudad. Tatno sa pulen na ti ayan niruman. Apay,
Di mo kadiam mo na agayan ayat dasi put at dada iti high school. Anya? Ne, juk amuday taa. San yung bagmagafanyak ni Ruman? Kayat mo asawain, agayan ayat dagiti dua. Ay nukas ta. Sayang. Anya ti sayang. Haramin ka humapay. Ay sa anak amakin innangaukan ka sebyo. Agayan ayat gayam daruman kan ti balasang mau. Apay kaday asan andagaw awid. Amangan bert nodan pamilya na ijay syudad, ay ketnukas ta, ti mabalin kan nga erman durot siya. Ay nahasibyo, ay makapasurun ka. Ay inak madlaagad. Awad sirbiti mayak dito balayo, tasaan kamot alimpyo akasarsalita. Okay, kasani Stella, agsublitan iti lugar tayo? Wanzali, msigi sana bali, ta nakapasyal tamutan, nakagatamtan iti pasalubong. Sali, juk mawatan prit na ka. Anya tirik nam adi mo mawatan, ni Roman. Kaslakayat kung maagawan iti kaayan ayat na. Ha? Ngamsan anak ka, iti binasos ko ti ayan ayat mi. Wan, num ammo, si kalat patay ayatan na, kastati ko na nilito. Ammo nilito dayta, tad best friend da. Ha, namnanya ti ko nam, di itaray tan niruman, ha, awagak ita magkaan, kat umadayo kayun. Anya, wanan, sanan. Siguro, saan ada kami tinaikari iti tunggal maysa? Hay, sige, si kalat tati makamu, Stella. Papa, alan kasarita mo ni Roman. Kayat kung nakalay sa kamin, imbagav matkan ka, mauraya may suti manisinga sing iti dayt abanag. Ngam papa, kayat kung nakalay sa kamin, sige, bayam, takasaritak ni Roman. Agyaman na, papa. Ay ayatak launay ni Roman. Iso anjak kayat amapokaw iti biyag ko. Iso akayat kutak sigurado. Agkalay sa kamin kan ni Roman. Agkalay sa ngata da Roman kan Carla. Gagayam, di uliwayan adenggan, ti tulo iti serietay wita alawas anapalwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan, insurat, kan iti direksyon, ni Virgie Patlay, musika, kan computer recording technician, Dante Martinez, isagsagot kada kayo, ti MTDC, Drama Production Center, iti DZWD 540, kan dito'y nestasyon. Agyaman kami, itingkay panantarabay. Di napalabas, nagsarita daruman kan Estela, katwinas wasto'y balasan kayan etda. Gabutat dan sabali akayan ayat to'y baro. Inkad dan Estela nagsuplitan iti lugar da. Tanayawan utigapuna, nagbayagda iti syudad. Kabayatan na, kinidaw manan ni Carla iti amana, na isuti makisarita kanaruma, tapngot kalaysada. Itagagayan, denggan titulo iti serietay wita alawas anapalwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Papa, alan kasarita mo ni Roman, kaya't kung nagkalaysa kamin, inbagat matkan ka, naurayam na iswupim anisinga siniti day tabanag. Ngam papa, kaya't kung nagkalaysa kamin,
Sige. Bayam, takasaritak ni Roman. Agyaman at papa. Ay ayatok la unay ni Roman. Iso anjak kaya tamapukaw itibiyag ko. Iso akayat ko tak sigurado. Agkalaysa kamin kan ni Roman. Alaha, bayam, takasaritak ni Roman. Ayabak po jo pisimak. Oh, agyaman at papa. Inarakok nakmatan iha. Papa, agyamanag. Maragsakak unay. Roman, mapan ka kanwidyo opisina ni boss. Kaya't nakamakasarita. Ha? Anya matatipaga na ka? Ang mga nunayunan natin swaldum. Anya? Apay matahas tatin na hunam. Gaputan nagagit ka unay. Si kanta empleyado, anakadu muglatan iti trabaho na. Sige. Mabitlay. Tama pa anak iti opisina ni boss. Ibagam to kanya ka, no anyat imbaganakan ka. Amangan mat, no ingatu na tisuldo tayo. Takas tati ko na idi. Na ingatu na tisuldo tayo. Ariglado lita. Ibagak to kan ka, no anyat ko na ni boss. Rumam. Adda ko may singasing kukan ka. Day pa ke umanugot ka. Anirita, se. Kayap ni Carola nagkalaysa kayun. Ha. Kanayun na ngayon ng kanyak, akasarita ka kanu, may papaniti day tabanag. Se. Isunay ta, kasarita ka. Ano mabalin, akalaysa kayun ka ni Carola. Se. Ala, ikan kay tigundawang at panunot. Kat numakay kadinkan, di kabundan o masidag kanyak. Kat ibagam, nuanya tipangat din mo. Wense. Amun kadi, akasta unay tipanagayap ni Karlakan ka. Awan lakit, sika tilina untibibig na. Se. Kat sika timangedeng, no kaano tipanagkalay sayo. Onya, nagsarita kayo ni boss. Wen, nemsa na dito tipagsarita antay tiday tabanak. Sige, warta nga rutin ton lunch. Sige. Serious ka ni day tanim baga ni boss? Wen, serious para kanya? Papa, naibagam ka din ka ni Roman at kalaysa kami? Niya. Kat, imanugot ka di. Ibaga kan kwa na ngat panunut pay. Kat mo nakay kadangan. Ipaghanan pula pakamyak. Ha? Apayakasta, papa? Iha. Bay antangay sutimani kadang itiday tabanog. Pahamoy. Sige, papa. Ngam sapay kumata saan na nga ibaybayag. Takayat ko nagkalaysa kamin iti kabiitan a panawan. Oh, aday tan tinuvdur takananta. Oy. Tas lasan hamhapangan. Anyang namin tinagsarita anyo kun ni boss. Pakasla marilibukan ka. Kaya't nahagkalay sa amin kinikala. Anya? Ay, day tagayam tinagsaritaan nyo. Unak no may papanitingan nato tisuldo tayo. Oh, good. At kalay sa kayo narudan kinikala. Jatam mo no manugot ako no sign. Maredibuhan na. Ala panunutan manaimbag. Narigat na ikalay samti babae. At di mumut gaya may ayatan, Adda kamut gaya man anak ko. Kahit, nakitam ni Roman ijay syudad. Wananan, nagsarita kami. Ay,
Naliday kamad anak ko, aden sa balya ka ayan ayat ni Roman. Kat anak ti boss na, baknang da. Ha, ay, kasta gayam, isang ngaita. Lipatak mat ni Roman. Ada, nagsangkit nanang, nakasaksankit. Ala, anjang ay road. Kasta at talaga anak ko. Duntan panin nakapasakit. Ngam duntan ko na tamay tiragsan. Hello, Tatan. Hello, anak. Kumusta kan dita syudad? Nasayat la Tatan. Di ka kadiag patasyon dito lugar tayo. Kahiyuda ka na nakaw. Agbakasyon ka kuma, anak. Uray manulang al daw mo titaoy. Sige Tatan. Agbakasyon na. Uray niyo ti panagbakasyon ko. Bye. Roman. Ano tinan nagkumain bakam abakasyon? Kaya't ni Tatan agbakasyon na ka na. Agbakasyon na pi? Oh, nukastan. Daito yan tigun daway, Roman. Agbakasyon ta adwa ijay lugar yo. Say? Agbakasyon nak biti ti lugar mi. Uray siyak, sir. Agbakasyon na kumamat. Sa nabalay, tayo talang agibdan kaming agbakasyon. Ala, awan parikot iti dayta. Sa nabalay, tasan kayo mat siguro magbayag? When, sir? San kaming agbayag, sir? Sige, awan parikot. Agbakasyon kayo lat pa. Agyaman kami, sir. Papal, sumurtak ni Roman na bakasyon iti lugar tayo. Imanugot ka din ni Roman na sumurot ka? When, papal? Mula ka ti manugot, sige, sumurot ka. Amukmat anatalagad ka, no isuti kadwam. When, papa? Sige, isagan, dagiti masapsapul ko. Agbiyahi kami intun bigan. Sige, iha. Sige, papa. Hay. Agayat launay ti anak ko kan ni Roman. Kat isumpayan ti agragot iti panagkalaysada. Hello, Roman. Asano, nakarubot hayon? Welito. Alang road. Umuna ako na. At kikita tayon to lugar tayo. Welito. Roman. Sumurot ka diya talaga ni Carla. Bayam na ta sumurot. Alang road, kasta pa ay. At kikita tayon tulatan ni lugar tayo. Abay. Hey. Intulok ni Roman na sumurot ni Carla. Anyang ay tikayata sa bunday ta. Papa, at baka da kamin? Sige, katagananad kayo. Roman, italagkukan ka ti anak ko. Windsor, Carla, di kagar aramid itijak kaya, oh? Di mo ipatpakat ti madingo galim. Ni papa mat? Sige, agananad kayo iti panagbiyahiyo. When, papa? Roman. Annadam ti panagdrive mo. Windsor. Sige, agpatuloy kami. Sige, gumatang kan itilakog sebyo. Nagdudu maanatan dagita. Wain durocha abalayan. Hihihikik nina. Anyang nga abalayan, kituhen. Agayan ayat nerud daruman kani Stella.
Di agabalayantan ay saan? Namin, at dan sabali akaayan ayat ti anak mo. Ha? Ay, kasta kate. Kahino kasta nga raw. Datan ti agayan ayat hi mangrogi kamanan si biyo. Ala, gumatang kan itilakok, tanusaan, innakon, tadi ka manaktak, ala, gulpiat manen talakum durocha, tapnusahan kan amabanog na agisulsor. Nasabat ko mananina na durocha, kat sinutil yumanan tatan, siya na bahalia, tawan magdakis na imbadak. Masurun na road itikastanar aramiden yo tatan. Iswadi yun ulitan. Hehe. Bay amantayad adak asutilain. Anya. Ay unay kayon tatan. Siya na balay. Tawan magdakis na ibagbagakin kwa na. Anya namin ayat ibagbagayukan kwa na tatan. Ibagbagak laing with anapintas. Akas lasabong anagukrad. No kastat ibagbagayo, apay nga rut amasurun, iso apang nga asiyo, saan yun na ulitan nakababain? Hoy, Estela! Oh, apay, ada ka sa pulam, ibagaklaan tinamok kinilito itay inmawad. Nga anya, agbakasyon da kanyo dito lugar tayo, nalabit amakasangput da intun malyam. Isurot kano ni Ruman ni Kaila, kastati ko na nilitum. No ape nga isurot na pailaang da yababay. Awanin bibiyan ko dita, Sally. O sige, aksaplikan itilamisaan mo. Sige. Agbakasyon ni Ruman. Katkadwan ti kayan ayat na. Winaswas konte ayan ayat mi. Hingam. Masaha iraklata itiday tamain padamag kanyak ni Sally. Adiyan ka dito hotel. Gaputan mo asan ka makaano si Jibalay. Ay, siyak ka tilang kagyan dito hotel. When? Sige. Panawan ka dito eh. Ay, hindi kayat. Sumurutakan ka Jibalay yo. Anya? Dito kan hotel. Marigatan ka lang na sumurot kay Jibalay. Anem kayat ko makita ti balay yu. Iso sumurutakan ka. Sige. Atakan ka. Ibatiklat tandag iti kawas ko dito hotel. Ta sumurutak Jibalay yu. Urayin ta. Tanapanin sa gana ni Romanti Mirin datayo. Wan tata. Dayta gayam ti balayun. Wen karla. Dayta itinanumu abalay may. Ketsak ti amana. Anata ail. Hihihihi. Ha? Imalaganyak ti anak ko. Miss. Isu anata ermay. Di moya makita anata lirat. Ha? Kita ngamin ti rupak Nay. Agid-day kayo pa itata. Adapo men taskalwag kakawaka karla. Nangaw kayo gayam tahata. Sige, agmerienda tayon. Kaya't pasensyakan iti balay Mikaela. Sana kas iti balayo adakkel ken derkon. Okay naan, Roman. Karla, amum kadite aglaba. Ha? Kwa? No di mwam mau isuro ha. Amum kadite agsagad. Ha? Nay, kwa? Tata, no di mwam mau isuro ha. Amum kadite aglampaso iti datar. Ha? Amum? Kwa? No di mwam mau isuro ha. Amum kadite agtutbras. Ha? Siyempre, amuk hehehe.
Hunak nudi mo tayo shuro kapay huma. Hefet. Da kayo talaga tata. Noan yala di tanti bagbagayo. Ala, usto day tantatan. Ituloy tentag merienda. Top no may tulog ko ni Carlai Hotel apaginanaan na. Si kagayan di kaayan ayat itani mano roman, ma'am. Di nakawagan iti ma'am. Manan kunam kanyat. Gaputa asawak tun tikapsat mo. Kata si kanilisan. San kadi? Wan manan. Naimbag man takinayat mo tinagbakasyon diti lugar mi, manan. Idi pailan ay bagbagak kanyo man na bakasyon kami dito eh. Ngam, di na kayat. Manang, baknan kayo san kadi? Madlaw namin itilanam. Wen? Sigurado ka kadi akayat mo ni manong ko? Wen? Agkalaysa kaminto iti mabiit. Kasta, intundigat, kuyugan nak, lisan. Agpasyal ta diti lugaryo. Siya kon ti makamu iti gastustal. O sige manan, kuyugan ka. Rabin, agina natin, agawid natin. San kanda gawid? Dito ikan, sanan. Amumatan ni Jubalay. At dakan ka, no hayat mo ti umaijay. Roman, sige. Pagpatuloy akon. Roman, mabalin ka din aksarita ta, may papan iti ayan ayat ta. Ano ti may papan iti day ta? Ay ayatan nak ka di. Kayap ko abalik sam nga ay ayatan na Roman. Sige. Panawan ka nito hotel. Roman. Di nakarahupan, gala. Bay, anak ka man narakup kan ka. Gaputa ay ayatan ka, Roman. Sige. Pagpatuloy ako, gala. Please, Roman. Sana ka panawan dito eh. Jack kayat at may sa dito eh. Panawan na taniruman ni Carla iti hotel. Kadayam, di liwayan na dinggan di tuloy ti seryetay with alawas anapawan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata, kan iti direksyon ni Virgie Patlay. Musika, kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy estasyon at yaman kani itingkay panantarabay. Inapalabas impakamo ni Lisa ken Estela ti panagbakasyon daruman kakatwana ti kayan ayat na nasa itirik na ni Estela. Ngam nasa una na awanan bibiyan na iti day tabanak, daputawin aswasnan ti amit kadakwada ken ni Ruman. Nakasanpat nga road na Ruman, kat si Morov ni Carla, aging gayji balita. Nakipatpatang dayto iti ama ken kabsat ni Ruman. Kat kalpasan dayta, intulun tuibaro, iti pagdagdagusan na hotel. Itagadayam, denggan titulo iti seryetay with alawas anapawan. Naikari ay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sige, panawan ka nito hotel. Roman, di na alahupan, Carla. Bay, anak ka manarakop ken ka. Gaputa ay ayatan ka, Roman. Sige, agpatuloy akon. Roman, sana ko panawan dito eh. Jack kayat at may sa. Rabin, iswa panawan kan dito hotel. Wala. Agpatuloy akon. Roman, nagapwam kat Rabin. Intulot ko ni Carlai hotel pagdagusan na.
punak na matulog iji balayo. Nasaysayat no iti hotel ti pagdagusan na. Onya, uminom ta. At darit wen ko dita. Sige, mabit lang ha. Alala. Hey, Roman. Amok. Mariribukan ka. Diyo mo tayo ramitik lito. Nistela talaga tayo ayatak. Tasaritam ni Carla. Ipagam tipud mo marikrik nam. Asan mo mabalin may kalay sa ni Carla. Tasan mo gaya may ayatan. Kaslajaf may turet. Nasaysaya at no itatana sa papay. Kit mamwan nantipud no. Nimabay na kinidun sa tera. Lito. Adu tewutang kwa na imbaga na kumkin kwa na. Nim amok. Mawat Antoni sir. Isungay bagamon kin ni Carla. Tipud no amarikrik nam. Naipayag ka nang itulog kin ni Carla anak kao. Kuatatan? Di magasapay di balay dalito. Manu. Pudno karikin ako na ni Manang Kaila. Napdali sa kayuan iti mabiig. San? Apay ngarut ako na naggalay sa kayo. No siya, Roman. Saan nagpilpili ti paraken ka. No asino ti ay ayatem. Basta lakit di nasaya ti ugali na. Awan parikaw. Patan. Nam kasano ni Manang Estela. Isu ti talaga ray ayatak. Napilitan at lain anak yayan ayat kinikola. Gapot ang mabayin na kinitapana. Kaslay ng pundahon iti balita. Siput ko lahiwa. Pinagataldak. Kanimpay dami na kasapula. Wan nam nagdrab-drabaho kamot kadahwada. At papanpay. No wanda. Sana kumanakada. Kan awan kumatinatalgad at trabaho kita. Kahit anjang arug ti aramidam, tako na may tasan mo ay ayatid ni Carla. Mabalin umatay break ni Carla manun. Tanusan bumay ayatain. San bumay kalay sa anak ko. Taawan tinasaya at naibanag na. Wen manum, narigati agbabawi ti udina. Estela, anya kade ti pagsangsangi taham. Masaksaptan, na Yamin, insurot ni Roman te kaya na yak ni po. Anak, anya ka ti aramida. Paplusan at amakarik na iti sakit. Nan, gagahangayla ang amasaktan niya. Ay ayatem lakat na rod. Ikarigatam natlunan, natan sabal, kaayan ayak mirumahan. Aw, at tawi, agkapay-kapay karlabalasan ko. Agyaman na, tatan? Kumusta ngay tipan naturog mo je hotel? Nakaturog ka hadimot lang anasaya at saan tatal? Namin, agmay may saak. Ay, at dadi ka makaturog no di ti balay mi tinagturugam. Tawan ti el konditawi. Tatal? Ay sa dino kaditayan ni Roman. Jak na bin makontak ti cellphone na. Jak manamaw. Jak na siputan tinapanan na. Rimwara din nagpahada. Nalabay at yamuna kat nahaturu kapailaan. Esa dino hatatamuyo anapanan na tata. Kaya't kosruten ay jak amaw balasan ko. Apay, hayat mo kaditag pasyar. Wento ma, tata, no kayat mo akiti pasyar ka. Nagadol ti mabalinta pagpasyaran di ti lugar may. O sige tata, ipasyar nag. Sa dino ti kayat mau. Ide bantay, ide turawd,
ije karayan, winwide gardain. Jak kayat na kita in bagayu, tata. Tikayat ko, tat ije ili. Aya, hihihi. Ala, ipasher kay de ili balasan ko. Anem, madin sa. Annate madihi, tata. Hamanen no hona enda githima haki tahadet hana agayan ayakta. Hihihihi, anya iswamadei. Urayam lang ini ruman, ta isaun ti mangipashergan fa. Pag na to'y agawit at tulap tayong tunatan naman. Agturong nakmitarayan. Italaman na makapanak ni tayo. At da babae ang nakatugaw kitatan. Nakatalikod na. At idugtibog na. Ni Stella. Ay, umasital ka pitahan na. Agsalita ta humapay Stella. Panasim ta di ka pumana. Roman. Apay nga tafariti karayan. Natpag napagnhatlagay. Kadet na puutan. Aditay magayam tinatulong ko. O sige, agawid ako saan. Panasim ta di ka pumana. Kaya't ko ti sumahungkarkan kay Jibalayo. Namawang kilid ko. Ado ti kahit kung ipakakan ka. Namamukati na kung tanran. Estela. Pakawanin na kung sinaktan ka. Ngam amu ti Diyos. Sikaw pailan tayo ayatak. Nikarra. San kumay ayaten. Abay-bayat ka iti utang anain ba ka na kam iti pusam san ka di? Katawanin maramita. Taday ta na utang anain ba ka na ka? Iso itak kinagtang nalitipyat mo. Inikat ng tikarbuna. Estela, ay ayatan ka rumay. Kadyak malipatan dagiti karin karita. Para iti masakbaya. O kalpasan ti panagadalta. Kat madan ta iti natalgata panggatan. Mangbukas ta iti naragsa ka pamilya. Yung lalabitasan at atatilay kari iti tunggal mais. Estela, mas nasaysay hati biyag mo. Iti kayan ayat mo ito. Estela, kuhenti na karako pa ni. Kaputat at tanti sa umamahikrik na siklate ay ayatak Estela. Sika, kat awan sa balipay. Wain balasan ko, day tatipod now. At dakayan ayat ni Ruman dito'y lugar may. Anya, nangnamnamay ti panagsubli ni Roman. Ngem, kasano ang makasublay, ket adda kamutain. Oh, no kasta. At agayam kaayan ayat na dito ay. Ha, ang mga nuwi sa tinapanan na ita, tata. Ha, hey, jak amulayang balasan ko. Angam, saan? Anyamin, ay ayatan nak onain ni Roman. Iso asa anak na danag, tata. Na urayag sabat ti dalan dayta. Namin, siyak itan ti ay ayatan ni Roman. Roman, at yaman at tatagagayaman. Natiktakan na kanamuraykan ka. Sa dino ka di tinapanam. Nagpagnapagnatlay. Roman, kaya't ko tagpasyahar. Ipasyar nak di ti lugaryo.
Yam amunak katagiti kagayam mo. Sane. Nasakit ulo. Jakay tagpasyar. Nem. Agsubli kalanan iti hotel na nagtagusam. Tadyak kayat tagpasyar. Lisa? Agyamanat tay may kaditi hotel ang nagtagusam. Owan manang inawagan nakmat namin. At dakalin na patat na ibagam. Lisa? Mabalin ka ti ayam amunak iti sigud akaayan ayat tikabsat mo. Ha? Num apay, manang koyla. Kayap ko lang among. Amang kadi manang koyla. Na anos ka nasingput ni manang Estela. Estela gayam tinaganahan. Wan, napintas daysay abalasan. Sige. Kayat ko ama mo. Ken kayat ko nagbalin apagayam. Adakan ka, no kayat mo pat gantigito ni manang koyla, manang Estela. Lisa, ibagam laam no di mo kayat, ta idanon ko kung kwa na. Sige. O manugutak. Sigurado ka, manam? Awandakas na. At di kita tayo kanwi di hotel anat dagusan na. Sige. Awan parikwat, Lisa. At akamin manang kaila, kadlok ni manang Estela, kaspagayatam. Apakisoon. At dandagiti taron apagsasanwan tayo. O sige, mangan tayo. Manang kaila, iso ni manang Estela, tisigot akaayan ayat ni manang Roman. No gusta, si kagayam ni Estela, wen, siyak. Napintas ka, Estela, niyam, napimpintas aklata, ket sorry namin, siyak, itan ti ay ayaten neruman. Manang kaila, anya karitibag am kini manang Estela, takayat mo amam amu. Awan ti importante ngay bagaken kwa na, Lisa? Basta kayat kula ang amakita ken mam amu. Ken, kayat ko ti makipagayam kan ka, Estela. Anya? Nadalus ti panggap ko, Estela. Kayat ko ti makipagayam kan. Sabay ko ma, ta umanugod ka. Sige. Apay kiti na saan. Awan dakas na. Agyaman hak. Alaro den. Padayawan tayo dagita makan na in order ko. Aglalanglang tayo amanghan, kastanda, di pa nagpapagayam tayo, manang kaila, sigurado ka kadi, at kayat mo ti makigayam kini manang Estela? Wan, Lisa? Sika, Estela? Patgam kadi ti kayat ko nagpagayam ta? Awan parikot kaila. Sige. At pagayam ta. Kasano, Roman, agsabli tayo ni Jeshudad, welito, nalpasan ti nalata bakasyon ta, isong agsabli tayo. Kaya, kumusta? Nakasarita mo ni Stella? Juan, namjak mabalin na ipilit tayo na hayat mi. Gapot at dalakit na ruting kalay. Ni Carla ka di pailaan ti pilyam, anyalanan ti mahunan ni dun sa tera. No jak itong paltianak na. Sige. Sikalat pati makamu, Roman. Anya ti mas hapon mo. Tayin may kaditi balay, Carla. Estela? Agsabli kami ni Jeshudad intun bigad. Kayat kalaan ang makasarsarita. Sige. Kayat ko ay baga,
Ama awis kantu intun kalay sami kan neruman. Kaya tumadahayan to kanisali. Anya, mapagganak ka di? Sige. Apakit di nasaan? Ay ayatak onay neruman. Ket alamidak ti amin para kan kwana. Adara pa apko para katahami. Para iti masakbayan mi. Nasaya no kasta. Agyaman na kistela. Gapot a pinaggamtikid daw kumag pagayam takuma. Awandakas na balintan at pagayam. Saan ko mangaksaksakit na kumukanya ka? Namin, siya itan ti ay ayatan neruman di kagdanag. Saan nasakitin akam ko? Agyaman ako na'y. Haken, mabalin yung lata ti umay kanisali iti syudad. Nakalukat ti ridaw mi para katahayo. Agyaman kami no kasta. Among ka di, Stella? Nagasat ako na'y. Gaputa inayat nak ni Romhan. Wen krayla. Nagasat ka. No isuti makatuluyam. Talaga na isuti makatuluyak. Gaputa umadanin tikalay sami. Asino na taati makatuluyan ni Roman kadakarla kan Estela. Gugayem, di liwayan at inggan ti puro iti seryetay wit alawas anapawan. Naikari, dito idrama tayo. Ti Masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Burji Patlay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito inestasyon. Agyaman kami itingkay panantarabay. Di napalabas, kinasarita ni Carla ni Lisa. Tapno alukuyin na ni Stella. Ama kisinarak iti hotel na nagdagusan na. Imanugot na rin ni Stella. Nakipagayam ni Carla kadakwada. Ket hinawis na paidagito yan tumaray to iti kalaysada keneruman. Iti may sangal daw. Sinarungkaran na ni Sally. Tapna muna no kasano kayan ayat iti daruman kenestela. Itagagayan. Den ganti tulo iti seryetay with alawas anapawan. Naikari. Dito idrama tayo. Ti Masakbayan. Agyaman na kistela. Gapot a pinaggamtikid daw kumad pagayam takuma. Awandakas na balintan at pagayam. Saan ko mangaksaksakit na kamukan niya ka? Namin, siya itan ti ay ayatan ni Roman di kardanag. Saan nasakitin akam ko? Agyaman ako na'y. Haken, mabalin yun at umay kanisali iti syudad. Nakalukat ti ridaw mi para katahayo. Agyaman kami no kasta. Among ka di, Stella. Nagasat ako na'y. Gaputa inayat nak ni Romhan. Wen krayla. Nagasat ka. No isuti makatuluyam. Talaga na isuti makatuluyak. Gaputa umadanin ti kalay sami. Anya ti makunam iti ayan ayat iti taruman kan Stella. Mabalin ka di nga ibagam amin kanya ti may papan kadakwada, lito. Singe. Katsapay kuma, ta makapagpanunot ka, kalpasan dagiti bagaken ka. Makapagpanunutak? Sipud high school kami, agayan ayatan daruman kan Stella. Awan sabaling agkukuyog, nudi isu dalaheng. Aging anapan nagkulehiyo ni Ruman ijay syudad. Ketong galagawi dito'y, sarong karan na ni Stella. Nagswit da. Aduti umapal iti ayan ayat da. Gaputa na ragsak da. Kasta.
Namidi nakagradwar ni Roman, kat nadanan iti trabaho, nagbalbaliwan da ito'y. Saadan agaw awid, ken tas lailim-limot na laan, tipan nakisarita na kinestay ti cellphone. Nam, among kadi, kaula. Aging gaita, nila pa estela, ti ay ayatan ni Roman. At no naman kan saan, kaula, nam day tati kinapudno. Na iti kaum ganda estela kan Roman, ay ayatan dela tati tunggal maysa. Iti namuan ni estela, na dasabali akayan ayat ni Roman, kaslag tupak kan kuana ti langit kan daga. Anya? Karla, ibagat na ito'y kan ka. Masayo ka man, nam isutipod no. Mabayin launay ni Roman kan ni papam. Gaputa isutin ang tulong kan kuana, tapno makaadal. Aging gan ini kan na itinatalgo na trabaho. Gapu iti bay na iti amam. Day tati rason, no apa anak pamaran na agayat kan ni Roman. Isunay ta, ket agayan ayat tayon. Sana put na day ta. Ay alatan nak ni Roman. Si ka mismo ti makasumbat, no ay ayatan na ka ni Roman. Basta, matuloy ti kalay sami, ket awan ti makalapad. Estela, agyaman at tapinagam ti awis ko, nagkita ta dito'y sigut na ayuyanta. Kaili ko day ti aparke. Kanayon adito ay ti pagpasyaran ta iti. Nagatulat ta ti sabong iti aglawlaw. Ket italaman ninyo mayak dito eh. Estela, tama. Ha. Ti imak, Roman. Pinit patam. Estela. Agsubiyak man ni Jesudat. Nyam sikalat patilinaon ti puso. Kan panonot ko. Lipatin na kun Roman. Iti mabihe agkalay sa akan. Estela. Mabalin ka dinagkan ka? Roman. Roman. Saan ka mapunas niti puso kan panonot ko? Saan anda dati na ikari? Iti tunggal maysa, Roman. Iso ati na palahamas. Ibilan pala anggan anapintas sa dagdagain. Ikaw umagalipahatan ti panagayat ko kan ka. Katkasta ka magkanyag. Kat maudin day tayo pa nagsarita ta. Estela, maawatan ka. Kundi ka kabuha. Takayla tinanipaikan ka, itinasaya at panagpihag. No awanda ng tulong kay ka. Amang anuti mo naragpat te ayan wit. Kat naragsaka parakan ka, Roman. Basta ti mahuna. Sikalat tatay ayatan. Kat san pa amapunas data panadahet ko kan ka. Estela. Sige, anak kau, agan anak kayo iti panagbiyahiyaw, ket sapay lakum hata maulit ti panagbahasyon yaw. Wentatan, agan anad ka kanayon iti syudad manom, wahan ading ko. Di kagtanak Lisa, ay wanak ni manum mo, wun ay wanam ni Roman, ket ay wanan nakamay, kasta ti agayan ayak. Sapay kuma, tamaulnos mo ti parikot mo, Mano. At di parikot na, Lisa. Wan manang, at parikot na, katno di na maulnos dayta, ang mga pagbabawian na iti udi na. Panunoten yu anay bagtiamain, sakbay nga ituloyo ti kalay sayaw. Kasta ti kayat asawad ni Lisa.
Ruman, itay pala adi ka matagtagari. Ada ka ti kayat mo na ibagakanyak, ibagamlaan, dumnegak. Awan, ada ka ti kayat mo na ibaga may papankadetay, at sa ukalatan, tadunghagak. Awan, ngam apingal adi ka matimtimag. Binatlatanikan ka na, amok ruman, ada pang panunutan, ngam ti mo lukayat na ibagakanya. Ngam kita amangan nui ti panagpampanunut mo, kat malipatam nga at madmanehu ka, kat madiskrasyatan. Di kagdanak, saya ti panagmanihok. Estela, di ka matanag ko tay di tatugaw mo. Papahay, dua lawasan akas tatinapaliw ko kanika. Nanan, sana may kat iti panunot ko ni Roman. Ngamin, siyak ti ay ayatan na. Sakbay anak sublida iti syudad. Inarakop na iti na irwot kan inakanak. Nakuna na asyat lak tatili na unti puso kan panunot na. Naorian niya pa iti mapaspasamak. Apay nga main, anak isin narak ka idikon kwa na, anak ko. Isupay amang datahapil iti panunot mo. Napud no nga ay ayatan na ka. Apay nga rod anak ayan ayat kad nikarla. Nanang, gapo kaday tabak nangda. Wain, day ta terason. Tasika, nakurapay kalain. Anak ko, mabalin ka day. Lipat mo ni Roman. Tanapatpatigan kwa na ti utang ana imbag anak mayimpay dakar lakon kwa na. Nanang, di ka kumapaapit aran itikin na liday mo. Ikita mantalangaham anak ko. Kas ka lamasakit. Ay madandana ganak paikit din kan ka. Isya pang nga asim. Or no sem tabagay. Estela, saan ka kadia sumrek? Saan pala ang nanang? Apay. Madi ka diterik na? Wananang? Aginan hapay laang. Ala. Aginana ka nga road anak ko. Kat no talaga maditerik na am. Inka nakpaduktohor. Apay anak ko, di ka kadisumbrek ije upisi na yo. Maditerik na nanam. Kanjak matlam mayo lutek trabaho. Ay, daitan ti ibagbagakan ka. Ay, anyat marikrik na maya. Awan sakit ko. Yam, awalat nga ganay gayak. Estela, awan na gaganay gayak nanan. Ay, amangan ba't no kasapulan nga paduktor ka. Awan pagtanagan yu kanyak. Iso asaan akasapulan nga paduktorak. Agina na atla. Estela anak, umaikan. Itamanganay, nakaluto akon. Nagluto ak iti paborito masidaan. Sinigan na ikan. Maan kayo latananang. Saan ka mapisin? Nay, saan ka kadimanan amang hand? Mga napilata na mapisinak. Ala, yag kung naro dito'y silad mo ti kanam. Saan na nanang? Basta mga napilata inton mabisinak. Ay indenid kita anak ko. Amangad na dakik dimut maday amarikrik nam. Agpacheck up ka. Awan sakit ko, nanang. Di kaya dana kanyak.
ken mga anak tulekta na mabisina. Ma'am Katla, nakaumay kayo man dito pisinak. Kaya't kailangan nakasarita, lito. May papanitian niya, ma'am. Anya ka titinasa sa uniruman kan ka? May papankatahami. Ha? Kaya't ko may pagam kanyak, lito? Ma'am, kwa. Etikas ta a reaction mo. Nalapit sa anak kamaragsakan iti ibagam. Gusto ka, Ma'am Carla? Saan ka maragsakan iti bagakan ka? Ngam, kayap ko lata amangag. Sige, dumag ka na rod, Ma'am. Saan na ka na ayatan ni Roman? Po, tawan sa baling ay ayatan na. No din Estela? No gaya na ito yung manita ka ni Roman. Dayta ha? Kat gapo iti utang anay baga na kam. Oh, nasakit adenggan, lito. Nasakit man adenggan. Namday tatipud no, Ma'am. Bumatangkan itila hukanatan, sebiyo. When basta si kahadurocha, na main, aginga ita, napintas ken siksi kalakta, na, ay alakit dain, gumatangkan, wain, di kagdanag, tagulit piet day tanating mau. Manwaya amin. 600 amin dayta, sige, gulpiay, tapno di ka nagbanog na agisurusor durocha, agyamanak. Sakbay na, agidawak iti pasensya. Namain, saba limiten ti kayan ayat itaniruman, hawain. Abmoko ti may papan ikitayta banag. Ay, awad mabalin tayo. Nalabit asan nga isuda kiniste Naikari ti tunggal maysa. Ay, kastamot ti kunak. Nyam di tay lamaw. Nga mga nui ti udina. Ket day stela ken ruman mutlang tagkatuluyan. Mabalin akasta. Ket nukasta ti mapasamak. Hihihi. Agabalayan tanton duroja. Ay, adan dagak iti andak ko, sebiyo. Nadipresa mutain. Ngamen, saan mutan amang mangan, anya. Estela, nanyik gamiti prutas paraken ka. Pagyamanak, tata. Namwak kinina nang masakit ka. Iswasin ka randahan Kumusta kaan? Saan ka masakit, tata? Apay nga rut akala at akimutong ka. Awad anya menaday to eh. Ni manung ko ti makagapu, san ka di? Amlan matno di mo matlun na da sa bali a babae ti biyad na. Nagsarita kaming kaniruman. Kat si papalupos sa iti kalaysada. Nam iti kaunggam, di mo matlun dayta. Kat kimutong kapayan. Lisa, apayan at pagpusoy ka, kat di mo magkahim kamaalan. Gaputa kasta ti may palpang. Jat maipaay ka na ruman, tikas iti may papaay ni Carla. Nim san arumbay nga baybay am ti salun at mo balasan ko. Iso nga ita, di mun panunutin ni Roman. Ket dayto iti panunutem. No dakalyo kini Roman ti Naikari iti tunggal maysa. Uray manubay atawa na di kay nagkita. Agsabat latta ti dalanyo. Manam Estela, di mo baybay anti salun at mo. Wain Estela balasan ko.
Di mo kumabaybayan ti salun at mau. Papa, kaya't ko naisagan fayan ti kalay sa mi ka ni Roman. Magsarita kayo ka din ka ni Roman, may papaniti day tahaphamag. Saan? Ngam, o manugot tumatlaan. Basta tahayo ti mangidan, Papa. Anya, mabain ni Roman ka tahayo. Iso ano anya ti bagayo, aktong palatan. Memsan amabalin ti kasta, iha. Mas ka napagsaritaan yu adu. San amabalin, asyak lapan ti mangidan. Papa, no mapukaw ko ni Roman itibiyag ko. Amangan no tsak ka ba ilan? Amangan no dakas ti mapasama kanyak. Isu ahayat ko nga galay sa kamin. Roman, kayat ni Carla nga galay sa kayon. Anya ti makunam? Say. Siya ko ti makamwi ti ahamin na magastos. Say. Rumhan, ipatpatan ko unay ti anak ko. Kat kayat ko nga ipahay ti pakaragsakan na. Kanuna an ti panagkalay sayo. Iswan-wan yo ti makunam. Agkalay sa kayo kuman. Sige, say. Mukasta, isagana yun ti panagkalay sayo. Kat siya ko ti makamwi ti amin Augustus. Sige say. Matumpal ti kayat siya. Hello, Lisa. Nakawag ka man. Manu Roman. At ay patamagkupan ka. Anaritahadin ko. Saan na makapanpanan ni Manong Estela? Maniput na subli kayo dita syudad, Manu. Anya, kimot po, kung saanin ang nagtrabaho, at danatanin ti salit na. At dahat sakit na. Awan ka no, Manu, maawata pa depresyon. Anya, siput na subli kayo dita syudad. Nang rugim at tangawan ka ganay gayan na. Aging kangawan ka nas namangan. Lisa, panasim. Iba ka madina baybayan ti salunat na. Ampay Manu, agdana ka kadimit lakam kwa na. Wen, agdana ka kunay kang kwa na. Isa panasim. Iba ka madina baybayan ti salunat na. Matuloy nga ta ti kalay sa daruman kan Carla. Kagayem, di riwayan at inggan ti tuloy ti seryeta wit alawas anapawan. Naikari, dito drama tayo ti Masakbayan. Insurat ganiti direksyon ni Virgie Patlay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itingkay panantarabay. Itapapagayam, isagot mi kada kayo ti pankibusan ti seryetay wit alawas anapalwan. Naikari, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. At di sakit ni Stella, Lisa, awan ka no, Manu, na maamata ka depresyon. Anya, sipod ng sabli kayo dita syudad, nang rugimot ng awan ka ganay gayan na, aging kang awan ganas na amangan. Lisa, panasim, iba ka matina baybayan ti salunat na. Abay Manu, agdanag ka kadimot lakan kwa na, wen, agdanag ako na kan kwa na. Iso pangasim, dahi pa ka madina baybayan ti salunat na. Saan pa inasim-simro kay kitarbaho na, but adanatan ikisalit na. Lisa, amang ano ni ti mapasama kan kwa na, Manu. Sige,
Agyaman nakitidetanin pagka mom, Lisay. Bye. Oh. Basun ko dete anapasama kini Stella. Amok anasaktan iti husto. Ipagam kini sa ti may papan kini Stella. Sakbay angay ti kalay sayo kini kala. Lita. Nudi mo may turd ngay baga. Siakon ti mani baga. San? Siakon. Mukastarod. Ibaga mune. Itatana sa papay. Pampanunot ti mabalin na ramitan ni kala. Awan mabalin na. Tasan mo na ayaten. Lita. Bason ko rete mapaspasama. Talaga bason mo Imbagakan ka idi. Adi mo tutupan ni kala. Inaramid mo lata. Oh. Iswadeta. Na in love iti hustukan ka ni kala. Tai pagarup na ayatam mate. Awan tinarik na apanagayat ko kang kuana. Gaputa jakabala na ipahirayta. Agkuyu kami man. Nga magpatinggala dita. Iso nga itatana sa papay. Kasaritam idan agama. Ibagam tipud nuarik nam. Roman, addan tay wedding gown ko. Kasta matutera matam iton apkantay satan. Oh, amuak. Sanak na ay ayatan, Roman. Niyam ipasigurado kan ka. Amasursuro na tumatlaan na ayatel. Nyamin, aramid ti amin apaharagsakam. Ipaay ko amin akasapulam. Kailay. Pahawanan na. Nyamsan amatuloy ti kalay satay. Anya? Ne? Abay akas tati sawam. Idin tutawan matparikot iti gastos, tani papatag gastos. San kanay ayatan? Roman, imbagat matenkan ka na o kinaan, tamo ka masulsuro na tum na ayatan. Iti ka naman. San kanto ang masulsuro na ayatan? Kala? Kaputa may salababay tay ayatak. Awan sa bali, nudines tala. Roman, san kanay ayatan, kaila. Inawagan nak ni Carla, Roman. Agsangsan it ama kisar-saritay te cellphone. Say, anya ka di te parekot. Sana matuloy ti kalay sami, say? Gaputasan kung ay ayatan ni Kayla? Pasensya hayan, say. On miya? Pakawanan da kuma? Nemsan kung ay naram ni Kayla? Nakisin ni ngay taklakan kwa na? Impad pagapok lakatahayo abos ka. Gapok katahayo, ha? Nakadalak? Ket na dana kitinatalgit at trabaho. Jakaya tapangayan tanya manakit daw yung kanyak. Kaspa nagsubad ko iti utan na naimbaga nakam. Say? Ngam tipa na ni kalay sa kinikala. Jak kabalan. Anya. Ne. Roman. Anya ko din day taray na ramit mo. Pakawalan da kuma. Sir. Erna iha. Saan ang amapuloy ti kalay sayo ka ni Roman. Kinasarita na kan may papanitida ito. Sana mabalin, papa. Tsak ko bailahan. Iha. Sikamat lang ti kaasi. No kalay sa kayo. Adi na kamatayayatan. Papa.
Sana matuloy ti kalay sayo iha. Ladingitak. Nubjak itulog. Nagkalay sa kayo asikalaon ti agay aya. So,ag-resign ako. At ti resignation letter ko. Anya. Nasaysayat nagsubli ako ni ti lugar mi, sir. Katagyaman kita amin na kinembag yun. Sana naskenag-resign ka, Roman. Anya na rin ti mabalhin. Musan mo maikalay sa tiyanak ko. Tadi mo mutnaron day ayatun. Sir. Roman. Saan amaskenag-resign ka? Og trabaho kalat ta dito opisina. Katap no awanan ti parikot. Pumanaw kalay man ije balay. Apnod ka iti apartment. Iti kasta. Di nakakanayo na makita ni Carla. At titilinutok na ruskaldo, manan Estela. Naimasteta. At di mo ti prutas. Mangan ka, tapno pumigsa ka. Agyamanag, Lisa. Saan ko makanda kita? Kanot tulat tayong tumabisin. Ni Manong Roman, at video call. Sige. Sombatam, Lisa. Ngan panasin, terumor ka. At dan ni Lisa ay Jerual, kavid video na ni Roman, nasaya ati biyagitan ni Roman. Banagajak may paikan kwa na reta. Husto kumahan anak ko. Ag-move unkahan. Saanin aday tati panunutem pai. Te aramidem itakat ornosem tibagem. Summerkakit din iti trabaho. Ay inaim baglaangan tamanda ka awat ti manageryo. Iso ang maawatan na ka. Kat sumrakan tulat takano no nakasagana kan. Nanam, ay naanak ko aya. Di mo dadaelan tibakin gapukan ni Roman. Panga ashem, ikarigatam te ag-move on. Ay agbapig sa kakit day. Agtrabaho ka nain bak, agurnong ka. Tagbakasyon taman mo't. Mapanta ko maijay laun yon, window, ijay palawat, wino sa dinupay alukahar, sintabot agpala ilang iti baybay. Saanin nana? Ay, Estela, pag na-ashame, agbapig sa kakit day. Sige, Lisa. Gumatan tayo ti prutas para kan Estelay. Kanda dumapay sa pulan na. Pawitan kay ti kwartay. O sige, Manu. Agdanag akin kwa na. Sikat ti ka sa pulan na, Manu. Awanin sa balipay. No agsubli ka kan kwa na. Sigurado agsubli matigadanay kaya na. Lisa. Alam na rod, Manu. Pastapay. Ay wanam di sarunat mo dita sige ating ko. Bye, Manong. Bye. Mapansin siya iti mapaspasama kita kani Stella. Basol ko daytoy. Say, nasken nga gawit ak iti lugar mi. Emergency? Amo kon dwapay. Impakamo kanyak nilito. Gapuday tay ti kayan ayat mo, san ka di? Wense. Amano na ti mapasama kang kwanay, gapuhan niya? Basol ko dayto se. Iso nga gawit ak pailayan, tawar no sak daytay. Sige, awan parikuti ti dayta. San ko may pilit ni karlakan ko, Roman. Padyak kayaw nga gliday puti anak ko iti udina. Iswan na waya kan amang sublay ti kayan ayat mo. Agyabanak, se. Agpahadapon halay. Pahawanin na kuman. Pero ma,
Ay, ayatanik ka. Nagyamanak itidaitapan na kaya ko lang. Ngemsan asyak Naikari para kan kay. Saan, di na kumapanawahan. Ulit at iti pamakawalit. Saan, di na panawan roman. Ay, ayatanik ka. Parbangon pailaan, namimay ka. Apay. Bimaga sa hladiti de gusma, tapnog pahada. Agawid at pailang iti lugar tayo. Naska na mahasarita ni Stella. Amalan udakas mat kititi pagbanagan na. Sige. Kurt, kasano ti kotsimo so saram na. Isuplin kalikan ni boss. Di nawatan. Sabagay, tintinagam mo ti di binulan. Iswa talaga kukwamon di jalugan. Alang rod, agan anak ti panagmanehom, Roman, sige lito. Katabyaman iti tulong mo kanya. Sikatin na nipoga iti kinaput na, may papan katahamik ni Stella. Nagdamag kanyak, iswain bugak. Ala, inkan, kanagan anak ka iti panagbiyahem. Roja, siya kuntinang yeg iti linuto ni Lisa si daen, para katahayo ni Stella. Ay agyaman na kasebyo, sumarunong tulang ni Lisa. Tanapan himatang iti prutas para ni Stella. Ay agyaman na katakayo. Ay jakman amo iti anak ko. Pandakapu puklatan iti seled na. Ay, may sabu lado nakasta. Maawatak terik na. Ang mala, sapay lahumata makailiwliwagay. At ti manan, ingatahan kay ti prutas. Man kakumaa, naggastos ka pala, isa. Saan ko amakan dagita? Gaputawan ka nas ko amanan. Saan amabalin? Naskon amangan ka iti adu. Usigi, mabitla ang ha, mang islaysak itinalum amang katamangan ka. Lisa, saanak maagawid, aging kaamangan ka, manang. Ha? Aday ka, at talugan na nagsaltan iti patong. At tani manong ruman, isalakit ni Dayta. At ni... Ruman, pagkawalan na kistela. Pagkawalan na? San ko man na pasamak, tikastikan ka. No di ka puhanyak. Apo yan nagsabli ka. San ka tingag kalay sa kayon ka ni Carla? O no, nalpas ka din di kalay sa iyo. San kami nakalay sa ni Carla? Gaputa dyan kimandugot. Ket na dama ni kalay sa... Awan sa bali, no di sika, Estela. Pero, man, agkalay sa tan Estela. Ikalay sa hanit ikabita na panawan. Ano, man, uston ti panaglititay mo. Tadakon iti sibay mo, Estela. Kita ekman yeter alamidin dagitig dua. Anya, siripok ida, ay. Di kaman sibriyaw. Anya siripan, bay amla ida ngagsarita. Ay unayeng. Ay, adeti kinatawa siyak kaday, siyaan, naragsakat laeng. Ngamin, isu damot laeng tagkatuluyan. Sigurado ka, Wayne, sigurado ak. Kalaysan ti sumarunudita, abalayan tu rocha. Abalayan adakaw suna. Isunabalayan kunambitin kanyak. Papa, injik ka ba landay tuhay? Awanen ni Roman. Nalabi ka na kadano ni jilugalid.
Gusto niya. Sumadong ka niti panagsansanit mo. At mo nam lang ang di kinapuno. As ang nakangay ayatan ni Roman. Papa. Kanadamat basol mo iha. Ta mo madina kay ayatan ni Roman. Ngam nagtuloy kam plata iti panakiayan ayat mo kenkwana. Papa, ay ayatan ni Roman. Kasano amapanek nekam ay ayatan naka. Nariknam kadi na ay ayatan naka. Huwan no, ipapan mulat tan na ay ayatan naka. Papa, ay, agpapatkan ka, no ipelit mo aramidan timadi. Roman barok, agyamanak tanak subli ka, nusan ka anak sublay, jak lambod no anyati mapasamak kendi stella. Hukat nudi na kayak dagpakita iti doktor. Nana, kuna na nga awan kadusakit na. Kun numabalin kat dinan kayak timangan. Numangan man, timti man nala ang timakan. Pahawanin das nana. Basol ko na apay. Kuna no kabawilan na amapu kau ka itibiyag na. Agamsad mo't gayam. Paipatay na moit. Ikarik nana. San ko na panawan ni Stella. Gaputa ikalay sakwan. Kamaudanan na. Nagkalay sa kayong mutlangan, manang Roman, manang Estela. Naragsakak para kadahayaw at nakaw, wapanagalibo. Agyaman kami hitatan sa hekyo, gisa. Ay na, sapay kumatag na dayon piragsakyo. Agyaman kami, nanandoro chay. Sapay kuma, tamaguspon yu terigalo kada kayo. San importante kanya terigalo lito, ay uma. Nudi ka tikatam itireta halay sami, ikaguma. Agyaman kami, lito. Nalpasan tikalay sa tay stelay. Ipagarot ko na ni Kyle at Naikari para kan ka. Ngam sikatay ayatag. Sikating kalaysat. Isuad at Naikari titunggal may sa. Roman? Sikatay ayatag stelay. Ket ayatan, kan ipatig kaitag nanayon, ayatan, kan ipatig kamay itiag nanayon. Roman, mangbukal tayo ti pamilya na ragsak. Nauray simple lahan ti adda apanagbiag. Ditan gagayem, tinagibusan ti seryeta wit alawas anapauwan. Naikari, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insulata, ganeti direksyon ni Virgie Paklay. Musika, kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken dito ing estasyon. Agyaman kami itingkay panantarabay.